Aw yan na po'y katamang malugod at konsyal palen Ariel Guanlao. Konsyal palen Ariel Guanlao. Subok Masan Ingap Lugod. Aw ninay kay katamang malugod a konsyal palen Santa Rita Ariel Guanlao. Subok niyang timpanunungkulan Kimbalen na kin Santa Rita, subukan kaya po. Inglugod lingap gawa para karing pamilya. At sinaupya mo naman karing senyor tamo. Ay nakan aw ninay, konsyal tamo. Ariel Guanlao, Ariel Guanlao. Lugod lingap karing pamilya at kay nakan at senyor tamo at kaluguran Ariel Guanlao. Progreso na ning Santa Rita umunlad at aangat Ariel Guanlao yang supuk niyang impanungkulan imbarangay na king yapin yang gigawa para saup na karing taong mangailangan. Kapalen Santa Rita aw nina ing malugod malingap ing pamilya at kay nakan Ariel Guanlao. Subok niya po kayong maasahan, kayong panunungkulan, kayong palen ni Santa Rita. Maging opisyal na nilang gobyerno, kay Ariel Guanlao. At bisa niya sumuyo, kayong palen tamo, Santa Rita, Pampanga. Ariel Guanlao, para konsyal palen. Ariel Guanlao, subok niyang kayong panungkulan, gawang mayap at lingap. Lugod niya paking pamilya. Ariel Guanlao, ang tamong iboto kinartangalalan ing progreso at angat Santa Rita, angat sing serbisyo at panunungkulan. Ariel Guanlao, Ariel Guanlao, tamong iboto kinartang halalan. Ariel Guanlao, subok niyang panunungkulan. Ariel Guanlao, masipag, maasahan, kapanyaw, himpalen ng sinta, Santa Rita, Guagua. Subok niyang kayang baryo, niyangeni, king kayang panunungkulan, king opisyal na king barangay, at ngeni, konsyal palen, iyang buri ng iangat, konsyal palen, impuri ng sopan di kainakan, di katama senyor at pamilya. Ariel Guanlao, lugod, lingap, pagmamahal king pamilya. Ariel Guanlao, itamong iboto.